Anya laki din! Ay, duwalaengen nga aldaw ti palabsen. Kasangayan ni Loling nga apo ko ta, lakay. Wan nga rod, bakit? Awan gayam. Inawis mo kumadag ijagagayim mo ijay daya. Saan pa'y nga rod, lakay? Mapaanak pa'y lainton bigat. Awisak amin ida. Katuan na, imbag lang nga dakadwam nga gisagana kadag iti masapsapol. Kaya kastamot ng dagiti maluto. Wen, inak to awisan da soping, kan Mildred. Sigurado nga awan papanandagi dya inton Sabado. Ay na, nasaya at nadanon ka dito'y balayo, supeng. Wala na. Awan mo't napanak ika. Maya, tao may kakumaawisan. Kasangay nga mintay apo ko me inton Sabado. Kasta ka dinana? Ay katwan na. Umay kami nga agasawa. Ay na, agyaman ako, nay supeng. Namnamaan kayo nga rod inton Sabado. Wan. Wala na. Di kay madanagan. Umay kami kinmiriki. Umay kami tumulong nga agluto. Ay nalakay, bumangon kan Huy! Bangon! Na nagrigat ka matin ariringan, lakay! Bumangon kan, wala! Apay arilingan na ka. Kan may sana sa papay. Para bangon pa ilang. Ay na, nalipatam ka di amapanta ita, ijay ayandana na muna. Mapanta tumulong nga agluto, gaputa kasangay jay apo ko da. Anya, mapantay ta nga oras. Katwa na, anya pa'y nga iti maitulong ta, no aldaw tanton amapan. Apo, unay kan bakit? Ay na, amangan mo nalimpungatan ka lang. Maturog tabay. No di mo kaya't ti bumangon, maudi kalaangan, ta umuna akon. Sumaruno kayon ton, iti anak ta. Ni, si Kamat, kumare, nagsapakan? Katwan Mildred, imbagak metken ka idikalman ang masapat amapan ijay laod ita. Anya, mapantan iji ayandanana mo na ita nga oras? Katwan na. Anya ngay ti maitulong ta, no aldaw ta amapan. Nasapan sa unay, mare. Nakababain mo't na sumangpat ta ijay. Kat saan da pa'y lang anak kariing. Malaki din. Umunag kan tagkapita pa'y. Ay naku mare, ijay tanton balay danana muna ang makikapi. Umay kakit din. Anya? Ay agyaman at nasapa kayo nga imbay, Mildred, supeng. Awan anyaman na, nana. Dagito iti maimorian anateng. Mailaok iti pansit. Kan adakar ni ijay ref, wan. O sige nana, da kaming kin ni Mildred, ti makaam mo dito. O sige nga Rod, baka mo kayo pa'y dito, wan. Agpulusak, tamapan kami biit ijay ili. Mapan mi alaan jay cake ni Cassie. O sige nana, ingkay latan. Ingat! Oh, kumare. Apay ngay akala at maten anak kaululimak ka. Kunak matlakit din mo kasta unay nga adutihan dada. Ngam saan matdayam? Anya? Nagawis da pa'y laeng iti tattao. Idinto takas la umdas la para kadakwada ti sagana da amakan. Huy, agulimak ka man, mare. Ang mga no ada makangagkan ka nakababain. Pudno matibagbagak mare. Agasam, tarinikos sa ninana muna ti amin akaaruba na. Tapno umay da dumaray. Ngam ita, basit matlagayam ti handada. Anya? Ay unay kan? Tinapatag, nangan amin a tao. Nangan amin ngam saan tayo mat-anak na. Ay, sumardeng ka man, mare. Di ko namkit di, pampanunutam ngamin ti ikargam di ta silipin mo. Isu akas ta ti ibagbagam. Sumardeng ka man si Kasuping.
Anya laki din daytang ibagbagam. Kat, pudno mo ta, nagawis dati ado a tao. Ngam kurang mati handada. Anya laki din aya. Tinapatag ket nangan amin na tao. No syakla amay sa. Jakon agawis iti ado, no umdas la a para kada tayo ti handa. Ay sumardengkan ko nak. Amangan mo adda makangeg iti ibagbagam. Nakababain. Nakitam di salad da. Ay na, nakatamtam na'y. Kurang ti gatas ken ingredients na. Jay pansit da, kurang ti karne na. Ken may sa, jay spaghetti da. Hay, awan pa'y hotdog na. Anya? Ay, di ta ka man langan. Anya? Kasta ti ibagbaga ni Suping? Ay, wan lakay. Ay na. Oo, naimutanday jay a babae. Lawlawan ko na nangawis iti kas jay a tao. Nagadumot gayam ti bagbagana. Oo na yan ni Suping. Ala, takita man no isunto mo ti agpa-birthday. Siguraduan na lang aglaplapusanan ti makan. Ay, bayantan lakay. Taisulaang mo't kati ada ibagbagana. No addan tumanan paskan dito'y balay. Di mon aw-awisan day ja babae. Nakababain mat kan kwa na. Yehey! Manulangan nga aldaw ti palabsan nanang. Ag-birthday akon. Ha? Wan nga agpaisuan niya anak ko. Nanang, kayat ko nga da kumamad kay Kinton birthday. Kun kayat ko, jay cake nga adangay maguygoyod a kwarta ijay unag na. Ha? Kun kayat ko nga awisak amin na classmate ko. Ala, di ka madanagan anak ko. Matungkal amin a kayat mo. Ay na, thank you nanang. Nakaragiragsak ako nay. Oh, Mari Suping. Itaman pa'y akasta tilangam. Kaslada parikot mo ah. Ay, at dala pang panunutok, Mare. Good. Ibagam ano anya dayta. Anya nga iti amom no makatulong ah. Kung amin, Mare, umadaning aminin ti birthday ni Zia nga anak ko. Ngam, awan kwartak nga igatang ko iti handa na. Anya? Isungarod dayta ti parikot ko ita. Ay na Mare. Saan mo't akapilitan nga agpapaskan ka no talaga nga awan kwartam? Ha? Iso na laang tas sikat ti kababain. No birthday ti anak mo kat awan mo't gayam isaganam. Ngamin, malagip mo dagiti inlawlawat mo idinapanta na ki birthday iti ayan danana mo na? Kasta unay ti panang dilaw mo iti handada. Iso arumbang laang, amas ad-ano ti handam, kumpara kadakwada. Ngamin, nakababain ka laang. Sapay na idanon kadakwada jay sinasaom iti. Anya? Lakay, ingkanto awisan amin agagayim mo. Ah? Anya? Apay? Una, ragsakan tayo ti kasangay ni Zia inton kanikado ha. Adda ipakan mo kadakwada. Ay na, di ka madanagan lakay. Kompletos rikados ti handa ti anak ta. Adda cake na. Kan saan na basta-basta cake? Adda kwarta maguyuguyod iti unag na. Anya? Kan saan laday ta? Nagorderak iti talo a pansit bilao ijay ili. I-deliver dan tulangan. Kan adamot la salad kan spaghetti nga inorder ko. Kan saan laday ta? Adapay lechon. Iso nga uray ayabam amin agagayem mo. Kas kada am-amom dita. Umanay ti handa tayo. Anya? Kan saan laday talakay? Agpa-video okay akpaya. Ah, sa dino nga tinangalami ti kwartam. Ay na, saanin anas ko no sa dino tinangalaak. Tinapatag, saan ko at tinakaw.
O masapa ka nga umainton bigat amaray. Wan kumare, di ka madanagan. Apaglawag, adda ako ni Jibalayo. Nasayat no kasta. Apay, ado aya ti maluto? Ay na, ado amaray. Maminsan lat makataon birthday di ka kay so nga anak may. Iso abongga. Anya? Sige Mari panawan ka pa'y. Inak ijay balay danana mo na. Inak awisan ida. Tapno makita damot nga ado ti handa mi. Saan akas kadakwada? Anabilang samat, numano ti umay amangan. Ay na mare, ingka man langan. Ay, adday ta kaman ako na akon kat. Noan niya laditan, tilawlawatam. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Uy, mare, huston dito pa nagkankantam. Nagadun ti bisita yung agsasangpag. Ha? Katagsang padalagta. Ay namare awan parikot. Nakasagana mo't amin amakan. Mangan kay latan. Ha? Numalpas kay amangan. No kayat yu ti mangibalkot. Ay kat mangibalkot kay latan. Anya? Nay, aldawan. Ang apay asaan ka pa nakaluto suping. Mabisina kon. Ha? Kuna malaki din no da naluto asang petak. Agluto akmat kat no da mailuto. Itala sa anak nagluto. Gaputa talagang awan maisa ang lakay. Awan may isaang. Un lakay. Talula nga daw tinapalapas, manipod nagpapaskan ka dito'y balay. Hanggang ita, awanan ti may isaang. Lakay, awan ngamin kwarta akon. Daytan ti ibagbagak kang kasuping. Naghanda ka itinakad ado idibert iti anak ta. Anya nga ita? Lakay. Saan nga min nakapilitan nga aghanda ka iti ado no di mo kabailan? Sikan tumit, naghanda ka iti ado. Tapno may pakitam kadag iti tattao nga ado ti kwartam. Anya nga ita, mabisin kan. Ha? 1 di millionaire ti awag kan ka. Kundi pa video okay ka pa'y. Ang ita, ultimo isa ang awan. Anya laki di. Ni, kasla ni Mari suping ti adda iti igit ti kalsada Ni anyay ti kukuan na dita. Nakadumong mat. Kasla dapit-pidutan na. Asit gakman. Hoy! Mari suping! Anya ti kukuam ditoy. Nagpudot ti darang tinit nga madaka ditoy. Ha? Agal-ala ka iti kalunay? Pamare, awan nga minan si daan mi. Agungutin nila kay kukun ti anak mi. Gaputa awanan ti maidasar ko para kadakwada. Anya? Mare. Ay nako Mare, kaano lang idi nagpapaskan ka iti bongga? Ngam ita, adda kakit din dito'y igit ti kalsada nga agal-ala iti kalunay? Mildred. Amo, Mare, 1 di millionaire ti awag iti kasta. Uri ag sakit tinakam mo kanyak, tagpay sumot ibagbagak. Agasam, tapi nakitaam dagiti tattao adimar ay idi iti kasangay di anak mo. Ita, umay kalaang agtaltalbos iti kalunay? Ha? Saan nga min anasaya anti kasjay, Mare? No saan akabaalan ti bulsa? Saanan apilitan? Tapno la ibaga ti tattao nga adda kwartam. Maditi kasjay, Mare. Si kamat laang tinakababain. Subing! 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 Oh, apay, anya ti bagam. Pukaw kala pukaw, makarengreng. Asino di lalaki abarbasa namang sapsapol kan ka, ha? Saan ko lalaki day kay? Bombay day jay lakay. Iso tinakautangak itidakkel agatad. Iso jay inusar ko idi birthday ni Zia. Aniya? Iso asa nakarumrumuar gaputawan pa ibayad ko ita. Katanyang harog ti aramidam ita. Alangan nga glemlem mong kalatan. Ingka mang sabol iti panggedam. Tapno da ibayad mo. Lakay.
Awan manamnamam kanyak. Kunak tumait. Saan ka nga imbaw na mapan umutang iti Bombay? Nasaya at kumano di inutang mo kat nagserbi dito'y balay. When no, impuunam iti basit a negosyo. Hanggang saan mo? Ta inusar mula eh. Tapno iparamag mo iti tattao nga kabailam ti agpasken iti bungga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Mine, anya nga iti reply ni Manang mo. Aguray mat ananang, reply pa iti textmate ko. Una man pa'y laeng akatchat ni Manang mo. Tanay, agawid dan dito'y Pilipinas. Bayan pa'y laeng dito akati text mo. Ni Nanang mo, sumroman ang tiki na KG na. Sung bata mo na, ni Manang mo daytan. Hello, Manang Ethel. Oh, ada kami dito'y airport. Hala, ada kayo ditan? Ay, Nanang, adada ka nun ni airport. Kat, kasano nga yan? O may da kayo sabtan dita airport? Saanen? Mabanog lang ni Nanang iti atidog a biyahe. Adda inarkilami avan. Urayan da kami laangan. Anya ka no? Sige, Manang. Urayan da kayon dito balay. Bye, Manang! Dinamag mo kumano kadwa na di asawa ng Amerikano. Ulit-ulitan nyo mo. Imbaga na lang arutan ang kadwanan. Maaramat ko matlaang ang dagiti nakalakas nga English ko. Oh, dagito'y pasarabok kada kayo. Adda amin para kada kayo. Di kay madanagan. O, Mini, iwaras mo dagito'y chocolates. Wen, Manang? Ethel. Nanang, adamot pasarabok ka. Sana ka interesado iti pasarabaw. Ah? Saan ka nga interesado? Kat no, daginatang ko abang bangluparakan ka. Kanjay ibagbagam akulay iti buok mo. Ayan na di asawam nga Amerikanaw. Ni Phil. Adda pa'y laang ijerwar. Katkatungtungan na ni Bayaw Ruel. Ay, agtungtong kami man. Are you Americano? Huh? Americano? English. Oh, yeah. I speak English. Me too. Speak English. Minay! Andang dito'y kusina, Nanang. Tultulungak ni Manang Ethel nga agluto. Kwa. Yawatan nakman iti paypay dito, itanay agkalimduosan nakmatan. Apay ay amin, Nanang. Pudutin nakgamin. Naging lisak lang iti namin doa, agkaling uta nakmatan. Trying hard kayo mat ngamin nga aging lis. Yan anak iti danom, darasam. Makain inom kayo pa yan, Nanang. Bayan nyo lang ano marigatan kayo. Nanya marigatan ngay bagbagam. Kabalak ti aging lis. Uray man agmalmalam kami nga gis istorya iti English. Ay, anyamat ka. Saan matla maibusan ti tao dito balayan? Umayda nga rod mat makisarabo kini Manang mo, Ethel. Agrigat na ginaw. Sapay naglanit dagiti pinggan. Imayak ta nagpartigayam ni Manang mo iti baka. Baka kan baboy tinaparte, Uncle. Ay na, may samot amin abo maranggayan. Kahit anyangay. Kakabagyan na kumamot, ti umay. Mine. Adda ka di pa yung chocolate. Ikanak manuray may salaing taramanak mamat imported a chocolate. Awanan, Uncle. Kukwak langan ginatda. Nagadumat ti dimawat ngamin. Nagbit na ibusain. Anyangay tinabatay. Dagijay dilata. Ikanak man nga ron, taimbagla pasarabok kini antem no agawidak. Tapno dinak kusilapan. Sige, mabit lang tayo nakmangala. Ay, ayan na ngay gayam tay Amerikano abayaw mao. Atay jay suli. Agbay may isa. Apay ngay Mike. Kabutang damat nga asitgan.
Pasanda nga amo ti aging lis. Sa bagay, uray siya. Jakmat makasao iti Ingles, kaya't kukumakait aka istorya. Asit ganyan ang angkan. Ay, jak kayat. Nariga tayo ti agdaringungaw. Nakaturugak. Itata nakaringak, adupay lang ti tattao dito'y balay. Paggapgapon da kito'y. Ket, dagiti kaarubam dagita nanang. Aguray man ta inak ibaga analpasan ti partay. Anyamot dagiti kakaaruban aya. Nangandala nga rodan, nangisupot da payan iti inyawid da. Saan da pay laang nga agaway? Ay, inak man ungtan dagiti kakaaruba. Ay, di dala mabain. Rinugitan da payan da iti arubayan. Ang mga nuintaray da payan dagiti nangingina amasetas kaw. Bay amlaeng kadiida nanang. Italaeng mat amapasamak da ito. Ayan na nga di asawam nga Amerikanaw. Nanang, feel tinagan na. Saan Amerikano? Misumat lang nga isaw. Nananay. Apay nga, itaadamot ija-igid ang nakatugaw ngagmay maysa. Tsak pa'y lamasango nga asikasuan tani. Ado pa'y laang dagiti bisita. Ay kababain, ang mga no ibagana nga isnabon tayaw. Ni, papanam ngay nanang. Ay indakad kadwaan, kaasi mo. Napananda ito'y amini ay Itay pa'y nga ay ayabak ta ikan na kuma itinalamis adanom. Manang, Si kamot gayam day tadaryaw. Nasaya at mo ta nakaumay ka. nadamag ko lang kadagiti kaaruba da ito. Madamak ngagmulmula iti karabasa, idi nakitak nga da nakasupot nga iga daw, nga inyawid da. Kat imaya kun adagaws. Nagado ti bisita. Adan sapay lagsang pag. Nakitak med nga inistorya kayo iti manugang mo nga Amerikanaw. Anya nga iti pag-istoryaan niya, tamayat mati kakatawaan nyo adwa. Nakita am nga kinkin natawa kami. Itakla nga namo na nalaing kagam nga agsaw iti Ingles manang. Jak agsasao daryaw. Nga mas daawak ta katawa mo't akatawa. Anya, saan ka nga agsasaw? Saan agkat katawa laeng? Ay birbiro ko nga ron ni Minay. Tagpayawa tak iti danom. Tagkalimduo sa nakmanan. Nunapnapan ang tumot day jay nga ubeng. Nakitak ba't ideruar nga da kasarsarita na alalakay? Anya ka day nga ubingan. Kinsi anyos pa'y laang titawon na. Ay nga makididay taon. Imunegak laeng, taumayak mang isupot iti karni ti baka. Ada ka di pa'y nabati asaka na manang. Ang rekman akal daw. Taimbag lang nga igup-igupek, tapno ada pamigsak nga agmula. Kasjay mo't gayam ti panagsao iti Ingles. Pisilim laang ti akong sa kaagsao Inglisan. Ramidak man. Hey yo, how are you? Hey, nagmayat. Nanay, anya kaya aramidom? Si kamot gayam Minay. Pisilim mo't day taagong mo sa kaagsao. Anya ngay day ta? Ewan. Ay, ngap, dinakdildilawan si Kaminay. Oy, nagkunakan ka makidate kan kat nagubingan ka pa'y laang, ha? Ha? Makininaram kan? Di mon to pa'y malabaan ti badom. Siyak pa'y lang ti manglablaba iti badom. Ay na, binisita naklaang ni Ryan dito balay. Isuje ka textmate ko. Ay awan bibiyang ko no sino da ita lalaki. Ninanang mat, yaw awan naman iti saritaanin. Kat no nakita kang agsasaw, sa mo pisil-pisilan day tagong mo. Agprak-praktisak nga round. Trying hard ka, nanang. Nay, apay ang katawaan nak. Ay nagloko kan nga ubeng. Dariaw. Oh, apay manang. Imayak do ti bangkag mo, ta umayak man dumawat iti nateng amulam. Nauma, kun nga sidsida iti litsawn. Apay, adu pa'y ayat tinabatay.
Ay nanaga daw, napunno di refe di balay. Kaya't kukumatyag sida iti dinengdeng. Saan ka di akayat di manugang mga Amerikano ti agsida iti karne? Saan namot ka no akayat? Patatas mo kan burger ti kayaan na. Kasjay da talaga nga, main. Kanan na jay buo ang nagdakkel apit siya. Hay, ijak man la kabaulan ti mangan iti kasjay. Foreigner da nga rod. Birukan ti bagik ti buggoong daryaw. Gagangay sa, tabuggoong ti agtartaray iti or-orat kaw. Ay, ingka nga rudan agpuros iti kayat mo anatag. Nagmayatan ti mga ano dinengdeng ti sidaan. Ay, uray kasto nga inaldaw ti sidaak, jak mauma. Ay nananang, Am. unay matdaytan apan nangan mo. Apay ay anak kaw, nagmayat ti agkamot amangan. Ado ti makan ikaw. Agkam-kamit ka lang aruden. Nakangato pa'y laang daytang may sa asakam. Kastoyak mo't asigod amang mangan ka. Makita na ka ni Phil. Kat kastoyak nga road. Ipalawag ko inton madamdamakan ko na iti Ingles. No apay akastoyak amangan. Wen, taadda ka no kayat na nga ibagakin ka. Anya ngay gata. Ikat mangan ka pa Agsarita kayon to inton madamdamang. Manang, ayan ni Nanang. Kasarsarita na ni Phil. Ay sus, napalaban manan iti Ingles ti Nanang no kasta. Damagan sa ni Phil kankwana no kayat na ti agpasyar iji Amerika. Kaya't na ayamot. Saan na kayat? Manang, agkakapsot ni Nanang no awan buggoong asidaon na. Kat no dinengdeng ti biyag na. I am beautiful. I know that. Naawatan na ti English ko Aguray ka man da pisilak to'y agong kaw, tapno mas maawatan na. Oh, what are you doing? I can cook dinangdang puryaw. Dining? What is that? Daotong and tarong in water and bugaong. Boil and that is dinangdang. Oh, you don't have to praise your nose. I can understand you. I am beautiful. Oh, I believe you. I am naipugsok mo tanda pustiso kon. Ayan, Oh, what's the matter? may pustisaw. It's gone. Yes, gone. It's gone. You have no teeth? Oh, what happened? Ay, naipugsok nga ron, damagang pailaang na. Inugasam na ito'y pustisok, Minay. Wun. Anya lakit din ni Nanangan ayata. Ungat nga ungat. Nanang, di na magkadikan ka ni Phil no kayat mo ti agpasyar iji Amerika? Ada bugong ijay. O taong kas kada bulong ti marunggay amadengdang. At damat ang manmano, nakaro ti ice no ijay, nanang. Dito ito pa'y kadyak agdigos iti makabulan ti naglambayn. Daytanto kiti adais nan, ni Nanangan aya. Apay, masapol nga ibagam dayta, kababain. Umay kaagpasyaran tamakitam dagiti apukom akarupropan ni Phil. Wala Nanang, mapan ka nagpasyar. Tapno nawaya ka makisinarak iti dayta katiksbait mo. Tayton agawidak, addanton asawam kasjay. Ni Nanangan aya, advance launay ti panunot na. Diyak kaya ti mapan iti Amerika anak kaw. Kasanon ngay dagiti tarakan ko amanog, pato, kas kada baboy, do pumanawak ni tay. Asino ti mang sibog kadagiti masitas kaw? Kat nagsadot mat ni mining agsibog, taday tala makiti texter aramiden na. Syok man ti nakita nan. Kan may sa, ay, diyak kaya ti mapan, tamarigata nak nga aging lays. Ay, agkalinduo sanak, diyak maawatan ti riknak. Ay, aminag. Trying hardak iti Ingles.
Anya, lakit din ni nanang ko, anya. Sige, maawatan ka. Pauitan kan tulat tangaruden iti dolyar mo. Uray siyak mat amanang. Pauitan nakmat ay ti dolyar. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay na, maamamok matlangan di boyfriend mo. Di mo ibagbaga ka dagiti office mate tayo Kasano ayak ibagbaga kat inaldaw mo't nga adda i-upload mo a pictures yo. Nakita mo di profile picture me? When nakita, ay na, nag-sweet kayong topay. Permi ang nagdinek kat tiping-ping yo. Apay ajak nakita nga in like mo. Awan pa'y comment mo. Kasano ko maamakitam? Kit nagado tinag-like ka nag-comment. Uy, adda ni Jan ko. Isuday ka. Nakita mo iti personal di boyfriend ni Kathy? Ay na, talaga nagwapo ka na tayag. Wen, kasla artista si ka. Ay na, nagpudaw. Adda siding na ijay asidag tibibig na. Ay na, nag-cute. Isumit lagay makanayon ti panangipost ni Kathy kadag iti pictures da iti Facebook. Kasla nagsuplado si ka. Idiin niyam amunak ni Kati Kankwana. Saan pa'y nga imisam? Gaganga iti gwapo, suplado da. Wen nga rod, kasano nga taan nagbalin a boyfriend ni Kati dayjay a lalaki? Apay akasano? Ay na, nagwapo. Idinto ni Kati kat. Ni Kathy kat. Saan mo't unay anapintas? Di ko nada a local version iti Beauty in the Beast. Ala ka, nagkaro ka mo't nagsasaw. Bing, maadatan di ti balay mi. Asidagla ang mudgayam da ito balayo. Umunag ka pa'y tayam amo ka kinimanang ko. Ay saanan, ada pa'y papanak, Han. Sige, inton maminsan laangan ayam amo ka kinimanang ko. Han, Aywan gayam anya, di kwartam. I love you, Han. Oh, adtoy, umanay ka din day talimagasot. Saan nakmit ako kuriputan Han. 1,000. I love you, Han. Kaya't mo, nga ikis ka? Ay, ada makakita ka data. Inton maminsan tong araw din. Oh, inakon, basta laglagi pa. Ay, ayaten ka. Inyam amom kumamat adya boyfriend mo. Inton maminsan to ka nun. Pudno gayam di ibagbaga dagiti kaarubang. Anatayag kan gwapo di boyfriend mo. Pagchichismisan dakmanon. Kat kanayon kayo alumabas di ta kantina apag-uurnungan dagiti chismosa. Ay, no, adala ko masabali apagnaan. Agan-anad ka. Taapay manon. Saan ngagtatakaw ni Jan, manang? Awan kaso na. Ay, narigat ti agtalek iti gwapo a boyfriend. Kadwan kadakwada, lukwen da kalaeng. Ay, nagado ti trabaho tayo ita di ti opisina. Wen nga rod, impampaminsandan nga inggabor kada tayo dagito'y nagpuskol a files. Ay, kasino nga taday ta umawawag kan ka? Asino pa'y kuma? Na, kilikiligan ka manan? Mabit lang ha, sang batak ti awag na. Katdenggam, tailaw di speaker ko. Sige man nga rod. Hello, honey? Hani-hani ka dita. Itayak pa'y nga gururay. Di kwarta nga ibagbagak ngay. Isin mo na.
Kuang amin. Isin mo no, di mo kaya't nga ibrik ka. Awan nangag ko. Promise. Awan at talaga tinangag ko. At natultunan ko. Umay ka dito ay kanday bagakan ka. Darasam. Ay, di nakman guyod din. Mapirdi ti pois ko. Dito'y talingad nga agistorya. Anya aya dayta. Masapol pa ka di aguyodin nak dito'y nalingan. Ay na, nangag ko ti panagsarita dakati kan jay boyfriend na iti cellphone. Ay, amo ko no apay anagbalin a boyfriend ni Kati ni John. Kat ibagamon ano amom. Kwarta. Kukwartaan ni John ni Kati. Kasta ka di? Ay, nagsakit aki na pudno dayta. Ay na, di mo ibagbaga nga imbagakan ka. Guraon nak ni Kati. Nakadumugan ni Kathy, di lamisaan na. Asino mat ngamin ti saan ama depres. Kat nangag ko amin atong tungan da. Apay ngay, ta saan nakamot ita nga intulod ni Jan. Agmay may sakamat anagawid. Mapanak kiji kwartok manang, nabanugak ngamin. Damdamagan dagiti chismosa. No talaga matla ang a boyfriend mo ni Jan. Kunak at talaga a boyfriend mo. Kan pakasaran na ka. Damdamagan damanen no kaano-kano ti kasaryo. Kunak mat mabiiten. Idi kwan, dinamagda kanya. No imbitaram ina. Kunak nga amin da chismosa, imbitado. Awan ka sar ama pasamak. Ne, apay ngay nga awan. Kat no nag-sweet kayo laang idikalman kin ni Jan. In break na kon, period. Anya, imbreak na ka? Kasjay laangan? Dak kaya ti agsaupay. Basta period. Saan ta makapag-istorya ijay office? Tanagado ti trabaho. Ang madlaw ko alimtag dagita matam. Awan kamin ka ni Jan. Apay ngay. Nangagmumod di pa nakisarita na kanya kay di kalman. Ay, awan nangag ko. Di may papan iti kwarta. Awan nga rod nangag ko. Idi pa'y larugi ti ayan-ayat mi. Daw-dawatan na kun iti kwarta ni Jan. Katno jak ikan, gumura kanya. Isuwit lagayam Binulan laang idi. Ngam ita, linawas nakmutin adaw-dawatan iti kwarta. Kat idi kalman, jak laang na ikan adagos. Imawagan, anagungungat kanya, pinagungtan nakmutin. Ay, imbaglaan. Tawan nangag ko. Kunak abisi taado ti trabaho. Ngam di na kun kinasarsarita. Talagang awan nangag ko, friend. Idi imbreak na kon, binaybay akon. Ay na, rumbang laang abay amon ti kasya tao. Anya iti serbi na amakirelasyon kakenkwana. Ay, nakaladlading kita. Awan lang nga rodan boyfriend ko. Awan pa yung savings ko, friend. Wala ron. Naggidandaan na awan kan. Agasam at pasamak itibiyag. Oy, Apay manin aya. Kit-kita man nakatuto kak iti trabaho. at damanin ikismis ko kan kamadamdama. Asino man ang dayta? Dakati kan dyan, nag-breakdown. Amok daytan. Kukwartaan laang ngamin ni Chan ni Kati. Amok mat daytan. Ay na, daytoy ti di mo amo. Naibusan ti savings ni Kati, gapukin ni Chan. Anya? Inibus na jay savings ni Kathy. Ay na, dawat gayam adawat iti kwarta. Kat, itad mat ngamin nga itad daytoy maysa. Mano atawan nga inururnong na day chay? Savings nga rod, di siyempre, inururnong na. Kasano nga ta ang makarecover ni Kati? Anya ti kayat mo nga aramidan da iti dayja ajan. Anya kumati aramidem. Di mo la baybayan. Amok ti agaramid iti gayuma.
Ipainom mula ang kankwa na jay Diyos analaukan iti gayuma. Agsublikan ka adagos ni Jan. Mamati ka iti dayta? Kitno ginayumak ni manong mo. Iso nga aging gaita. Dinak mapanaw-panawan. Uray no an-anderek. Tila ibagbagam manang. Saan mo man asabidungan ti panunot ko? Mabalin kat. Asika ti agaramid iti gayuma. Isuro ka lang ang mangala ka iti itlog ti alutiit. Diyak kaya ti agaramid iti gayuma. Diyak kaya ti kasta. No di na kayat, baybay akon Apay pala ang apagsubliak. Kat amok mat akwarta lang ti kayat na kanyak. Anya, kukwartaan na ka lang. Ha, naglukon? Ipagamod tano kasta ti aramid na. Tila pampanunot manang. Dakas dayta. Limbok magak mat ngamin. Iso ana umaadagos kanyak ni Jan, manang. Anya alimukmag. Aguyaw day tanagatang ko asarming. Nalakalangamin ti pinanggatang ko. Lugpap ngamin ti agong ko. Iso adinak kayat ni Jan. Ay na di mo man ibagatikas na. Apay, panagkunam, dagiti natangos ti agong na, napipintas da? Oray man si katikatangusan iti agong, no awan met apil mo, awan lata. Nangisitakpay ngamin. Naapay mat ngamin anak kamano akon akway tining lotion. Ngamjak pay lapo mo daw. Nalipatam ka din di pagsasao ako nana. Black is beautiful. Amok aday ta. O matlagayam, di mo man tagtagibas si tenday tabagim, gapulaang iti panang i-break kan kaday jay adyan. Anya lakit din. Saan laang ngay so ti lalaki dito'y rabaw ti daga. Sa bagay mo't kit di Ni, adda tao. Sige tayo nakpay kitaan. Siya kon manang. Di tagabang ko day ta. Di tintin nagak a savings ko. Nasaya at adda savings mo. Ituloy ko manin ti agitin agurnungak iti ado a kwarta. Tapno addan to utangek. Anya nga utangam? Kat, an-anom ti savings mo, awan pa'y mat-asawam. Agtor kami kadagiti kagayim ko. Agtur kayo? Sa dino, ti pagturan nyo. Ay, nagmayat ti ang tour dito Thailand. Nakakita ak matlangin iti elepante. Ina, oray siyak nga rod. Nagdakkel gayam ti elepantyan niya. Ay, Kathy, nagsao ka mat dita. Adda ka man hindi talubong mon. Kit-kita lang day tinagatang ko abag. Kaya't kumitikas na. Mabalin ka ding agsubli tayo amapan gumatang itikas ta abag. Uray siyak, kaya't kumatikas na abag. Kitagsubli tayo Adapay kayat ko agatangan ijay. Asino di agriring ti cellphone na? Ay, sana siyak. Dahit wi cellphone ko Sumbata mo tadda pa'y mapantayo pagpasyaran. Kasano asong bata? Katnimot dyan dahit umaw-awag. Ni Jan nga grupo pa a swindler. Ay, saan mo asong sumbatan? I-off mo day ta cellphone mo. Kakaiso na anak ka urnong kan. Ibusin namanan. Kunakon ket ngaging gaita. Labnak pailaan, Kathy. Mapanak ang trabaho. Di magasaklaang dito'y ko na mapagkitaan ta dito'y parke. Ay ayatin ka pailaan, Kathy. Jak nakabirok iti babae nga ayatek, akaskin ka. Apay, awanin ti kas kanyak mabalin mo a kwartaan? Saan kamot ngagsaw iti kasta napuno ti panagayat ko ging kakati. Ay, di nakman arakupan dyan. Nakipagkita akan ka. Tapno saan makisinublian, akas itikid-kid dawam. Kati, labnak mat. Saan ka di? Anay ko, apay atinong panak. Anya ti basol ko kin ka. Day ti ganabon ti kaskan ka. Kwarta laang ti kayat mo kanya. Saan ka akayatan? Diyan. Mangsapol ka langan iti mabalin mo a kwartaan. Saan asyak? Anya laki, din ti kastoy na pagtang iti biyag kon. Awan babayin mo.
Nay talamang laklaka ti ammom. Pagkwartaam ti babae. Kati! Kati! Di nakmet panawan na! Kati! Ayayatan ka! Ay, awanin. Pimanawan ni Kati. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Lucky Jane! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Lucky Jane! Anya ti kunam kumare? Maumakan kinilakay mo? Wan maray, pudno ti ibagbagak. Maumuma akon ang talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat, amarikliknak para kan ko ana. Ngamin, di na ammo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, gaputa ada pa kain inlabam asabali. Saan mat maray? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ta ti ibagbagam. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo, tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ang mauma kinilakay mo na awan ti makagapo? Ay na, mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Asukatam laeng no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipay agawid, kumare. Rabiin, kan agtudto daw. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid kakit din. Taing ka agsagana, ije balayo. Kas nadyak kayat nga rodin ti agawid, maray. Maumak at talaga ka ni Rodolfo. Makita lang ti rupa na kat. Maikatan ti ganas ko. Po? Oo na yan, kumare. Kunamla ang dayta at ada pa kain inlabam asabali. Ala, ingkakot agawidan. Taamangan no pumigsapay da ito'y tudo kat di kan makaawid. Ne, si kamat gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudong, ngam pumanag na kapailangan. Naggapo akman iji balay da kumari dunang. Ha? Imbes na napanak ijay, tapno i-share ko kun kwa na ti parikot ko. Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanyak akumari na. Anya nga minti parikot mo, ay. Ay na, tinabayag a parikot ko, maray. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kun kwa na. Anya? Wun maray. Kung naklakit din no matulungan nak ni Donang. Ngam saan mo't gayam. Asino mat nga minti mayat at tumunong kan kamare. Isulaan nga ibagbagam dayta, gaputa in-love ka kin ni Guryong. Si kamat maray. Di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amangan wada makangag. Narigatan. Anya? Apay nga itaka lang, sikapan niyang. Nagpigsa titudo. Umadda ka itirwar, apumanag na. Anya? Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kan ka. Anya? Mabit man lang. Anya ti parikot mo aya. Apay akasta ka matad. Kung ka di nakasarsarita. Di ka lang makaaw-awatan aya. Ay na! Ay, nagpigsamatan day ti atudo na. Kan naglam-akan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibagak a good morning. Good morning. Oh, atay ta. Oray klangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di nateng, nga da iji lababo. Ta iluto ko, anak ko. Nanang? Brown out matan. Nagsipngat dito'y unag. Ay, wan nga ro da anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila.
Wan nanang, tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anya mo tinday ta kuryente. Amuda ka sa pulan ti tattao ita. Nang runa ta da bagyo na. Ngam inidapdamutan. Anya mo tinday kastoy. Manon nga oras ti naglabas. Ngam awan matla kuryente. Kat, anya nga rot ti maramidan tayo nga ay. Nagpigsa nga rot ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laeng. Awan internet. Awan pa'y silaw. Sakit. Saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ko? Ay na, anos tayo ka di ba kat? Saan mo nga importante dagiti i-chat mo bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya saan nga importante dagiti i-chat ko? Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo? Aniya? No addaman ti ba nakasan nga importante, si kadayta. Makapasuron, awan lang arudan internet. No anya pala dita ti bagbagam, makapasuron na talaga. Nay, apayan nanang. Kasla kay matan at kurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ijesilityo. May isa ka mahal. Di nakpagsasawan iti kasta, Amang ano si kati pangipapasak iti pungtot ka, Anya? Apay ka di nanang, anya ti parikot yo. Marurudak nga ro, awan kuryente. Awan silaw, kun awan internet. Ayun, ayun ay ati kastaw. Napatag ka di unay ti pangusaran nyo iti internet? Totoo na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron at talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe awan kuryente, aging gaita. Tulasa! Umay ka man ditaw. Apay ka di nanang. Mapan ka man ije ka ba? Ing ka man kitaan no ada silaw da? Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Jakon maanusan at talaga ti kastoy. Ay, no sumangpot laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsipadag iti line man. Ay, masuruna ka talaga. Abay, talaga ka di ngawanan ti maawatam si kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo. Namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Maruruda. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isimpa ka dagiti natumba apos ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat kukin ka. Gaputa kasta kang agsasaong. Anya? Kaya't mo asawan? Uray saan anasayater aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Pumanaw ka man dito abay ko. Tama nga nanya ti maaramid kukin ka. Yawanan bain ang babae. Ilain popos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagam? Ni panyang ka di, kumare? Wan mare, ay na, kita man da iti impus na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga ang trabaho dagiti lineman. Iso anabayag ang nagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makaawat. Ay na, masabat ko la da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tawanan bain. Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress akman kumare. Apay aya? Nakita kami jay post ni Panyang iti Facebook na. Nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa'y lang iti Facebook ko. Gapot akad-adda nga ro ti kuryente. Nga miso ada gusti nakita. Ay na, makapabad trip. Uwan nga rod, kumare. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ang makaaw-awat? Wen matkit di ngam nalabas day ngay naramid na. Agasam, ibaga na nakabumbuntok dagiti linemen amang isimpa ka dagiti poste anatomba.
Ay, nuan! Makapahay blood! Nasaya at mata nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanyak, Mare. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Di nak maangaw akas ta, mare. Tanasakit at talaga tinakam ko kan ka. Apay, anya ko matibasol ko kan ka. Ay na, nakitak jay post mo iti Facebook. Rumbang ka di pa'y nga i-post mo ti kasjay. Oh, apay amakibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga ron nga i-post. Anya, iti maramidam. Anya. Mind your own business. Ay, anya matan ti kastoy. Amin matan apapanak, sikat ti pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Kat, anya nga ron ti kayat mo nga ibagak, palakpakakida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada day jay, tapno agnakam daman mat. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasayata na sabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanyak, sika abakla. Hoy, panyang! Adda ka din na itulong mo nga oray bas sita banag. Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Adda ka di? Amom, kumare. Nagmayat ka kumatong paan iti kastaunay. Tapno mo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo? Ha? Ti amom siguro kat may salanga poste tinatumban niya. Iswati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya kamutin. Dagiti linemen, mapanda agi simpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo anatumba iti kalkalsada. Saan analaka da iti trabaho? Saan da sigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam si ka nga dalangi di balayo nga agurura iti kuryente sa o kaasao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit kasta? Kin may isa? Mabalin mo met nga i-message no adda kayat mo nga ibaga. Sana masapol nga i-post mo iti Facebook mo. Ipadlaw mo met apapansin ka. Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla? Ngamin, pudno na kiti imbagana kan ka. Si kamot, Mare. Agyaman ka, tadi nakakatinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramidan na. Ay, No apay ngamin, anapanunot mo nga agpos iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapo iti kaawan ti internet? Gapo ta di mo maitchat ni Guryong saan ka day? saan mo't, kumare? Anya saan? Kag isulaang mat ti makagapo. No apay nga nagpakunik ka iti wifi. Tapno ka na yun mo, ama i-chat. Mare, day tangiwat mo muta, mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan damait. Nagluto da kano iti pansit ken nagpalitsyon da kano. Birthday ngamin di anak na. Saanon? Tapay, itaman pa kasta ka. Imbis asikat ti numero 1 nga da no kasda nga dapas ken. Mabayin ang kadagiti ko kumare. Amin na matun, kat kastaonay ti ungat da kanya. Ha? Ay ket, ano sama? Basol mo no apay akas jay da itaken ka. Ha, gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan nga kukumare. Ay, Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alinnangan nyo kadagiti kukumarem gapo iti ugalim. wan lakay. Naamiris ko, asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Iso, apakawanan nak. Ay sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Mapan kay di ayanda.
Isuda ti kasaritam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.